O texto bíblico de hoxe é Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. É a vocación de Mateus, tamén chamado Leví. Ele era un cobrador de impostos que estaba sentado na coletoría cando Jesús pasou na frente dele e o chamou. Ele inmediatamente deixou súa profesión e seguiu Jesús. Mateus depois convida a Jesús a comer na súa casa e aí aparecen tamén outros pecadores, outros publicanos como Mateus. Os fariseus e os mestres da lei, vendo esta cena, comentan: como é posible que vocês, se referindo a Jesús e seus discípulos, coman con pecadores? Jesús responde dicendo: os sadios non precisan médico, mas os doentes. Eu non vin chamar os justos, mas os pecadores. Admirável e sorprendente esta resposta de Jesús. Neste tempo de Cuaresma, tempo de conversão, este texto nos diz que toda persoa está chamada á conversão. Mateus era un pecador público, desas persoas que normalmente a gente pensa non ten jeito. Porén, Jesús o chama e Mateus se converte. Nos vemos no texto dúas atitudes de Jesús que poden ayudarnos a nós naquele desexo de converter a algunhas persoas, de aproximar algunhas persoas a Deus. Aquelas persoas que nos vemos que están longe de Deus, que viven no materialismo, ou aquelas persoas que viven no vicio, no pecado, tamén ten jeito, tamén son chamadas á conversão. Jesús nos ensina como podemos ayudarlas. Ele utiliza dois criterios. O primeiro criterio é o criterio da necesidade, non o criterio do mérito. O criterio do mérito os fariseus e os escribas o utilizaban. Jesús non utiliza ese criterio, mas o criterio da necesidade. E o outro criterio que Jesús utiliza é enxergar a esas persoas como doentes que precisan cura e non considerarles como persoas que non ten jeito. Comecemos pelo primeiro criterio, o criterio da necesidade. En cuanto os fariseus e os escribas olhaban as persoas segundo o mérito que elas tiñan, e aí dividían entre justos, pecadores, puros e impuros, e só se aproximaban dos puros e dos justos, Jesús utiliza outro criterio ben diferente. Para Jesús, toda persoa ten mérito, porque o criterio que ele utiliza é: precisa de min? Si precisa de min, eu vou ajudá-la. E Jesús se aproxima de aquelas persoas que naquele tempo eran excluídas, concretamente os cobradores de impostos. E Jesús oferece para eles seu perdón, súa acollida, súa compreensão e até mesmo súa amizade, como vemos no texto de hoxe. E un outro criterio que Jesús utiliza tamén no texto de hoxe é enxergar a esas persoas que viven no pecado, no vicio ou que están afastadas de Deus e viven no materialismo, considerarlas como persoas doentes que precisan cura. Ás veces nós pensamos que as persoas que están en esas situações non ten jeito, non ten como sair desa situación. Jesús pensa diferente. Ele pensa que ten cura, sí, que poden mellorar. E son persoas doentes porque tal vez non tiveron ao longo de súa vida oportunidades para se aproximar de Deus. Tal vez non tiveron unha familia que les mostrou o camiño da fé, ou tal vez eles viveron situações de maltrato
a vida non tratou ben eles, son persoas moito feridas, e iso faz con que peguen camiños errados. Por iso Jesús fala en doenza. E esas persoas o que precisan é amor, comprensión, paciencia e perdón. Esas persoas precisam ser acollidas con cariño e tratadas con respeito e con consideración. Aprendamos de Jesús e sempre que vexamos alguna persoa que está por mal camiño, facilitemos a esa persoa a volta para Deus con nosa comprensión, noso cariño e nosa ajuda. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.